پشکریه ددن. دوی مجاره ده هلوست و نزیکاتی آمده تکی ماسینینه. ام زلالن. لباله یک و پیوستیا و بجیه ناینه حکومته. مصطفی کاراسو دانزارین که پشتیبانگا ریبرا پو پکه آگربست را گاهاند و هانی زمان. نها کنگره بو. بریارا فسیح کرنه هات داین. بریارا بداوی کرنا تکوشینا چکتاری هات داین. لگل وی یکیجی مشاندنا و ایرشی بر رنگه کی اشکره پروکاسیونه. دناوا دولت ده بشک دخوازه و پیواجوی خرابه که. وی دمه دوی حکومت که وی پیواجوی دمشینه جی دست لوی یکی ورده. دوی لوی تماشه نکه. مصطفی کاراسو درباره بیچک بونه جی نرخاندنین گرین کرن. دستلات بیجه چکی دینن. وکی دخوازن امجه رووی و گران را ببن خوارن. تاوی وانتشتک نکریه هینا بندواری جمدکن. خویای دناوا دولتی ده بشک دخوازه پیواجوی خراب بکه او او ایرشی روشک جدیه. جبر وی حتی نها ایرشتین کرن او چکین قدخه کریجیتین بکارانین. اندام کنسای ریوبراکجه که مصطفی کاراسو دیار کرد که ریبرا پو دخوازه لهوربونا خواهین 10 سالین داوی جرایا گشتی را راکینه و بنیرینه که نویا فلسفی نرخان رانده که مصطفی کاراسوانی زمان کو آنالیز و دوراندن ریبر اپو پر گرینگن و گوت ریبرتی بنیرینه که نویا فلسفی جهان دنرخینه بویران دنرخینه سوسیالیزم دنرخینه دموکراسی و تکوشین دنرخینه نرینه که فلسفیه ریبر اپو دبیجه از هول ددم کو عقل کردان بافرینم ev pir giringe. Bere aqilê Kurdan her tim xizmeta kesên din dikir. Berjewendiyên xwe nedidît, xizmeta xwe nedikir. Divê hemû Kurd hewl bidin ku vî aqilê Kurd fêm bikin. Ji endamên komawazên Çiya Aram Mêrdanî bi nasnav Agir Serhildan şehîd bû. اندام کوم آوازین چیا آرام مردانی بناسناف آگر سرلدان شهید بو. کمیته تفچانده به داخیانی که را گاند که اندام کوم آوازین چیا آرام مردانی بناسناف آگر سرلدان 6 چلای 2025 ده انجام خزای که ترافیکی ده شهید بویه. کمیته تفچانده داخیانی خوده وها خالا جیان و تکوشریا شهید آگر کرد. 15 آذر 1996 لباجار مهاباد روجلات کردستان دناف مالبات که ولات پاریز دهاتنه تبی کل دبستان رژیم ایران دخوند تجاری جناسنامه و چند خود دور ناکوه لزانینگه بشا و نکشی و سینماگری هلدبجره و بر خود ده هنره تم دناف لیگرینه ده تکوشینا گریلا بالاوی دکشینه دخوازه به هنر و هستین خود ده دریای آزادی ده ببدلوپک به وی آرمانجه سال 2019 هان بری خود ده تفگر آزادی برسه و همو پرسو لگرین خود دناوا تفگر ده بینه پیشی دناوا خباتن کوملای جوانان ده جیه تگره پاشه تبری خباتن چاندو هنر آتف چانده ده به دناو خباتن تف چانده ده هم وکه موزیک جنکی دناوا کوم آوازن چیا ده جیه تگره هم جی وکه وینکشو سینما گرکی تفدگره ده تکوشین و ده جیان خواه شورشگری ده به دیسیپلین فدکار و حوالتی خواه ده به میناک وکی هنرمند و شورشگره کی نمر میراته که مزن و بهز جمره هشت وکی تف چانده ام جمزگینان هیا سفکانان و آگران لمیراته که شهیدین ما جمره هشتنه خودی درکبن ده سری ده جمالبات حوال آگرا هجاره جهمو هنرمندن آزادی خواز و جگل کردستان را سرساقی دخوازن امه ده خدا ریبرا پویا جیان آزاد ده بر روح حوال آگر خودی درکبن و خیال وان پیک بینن Belgodar şehit Agir Serhildan de çremin salvegera pazde tabaqi de peyam kitabu em behevra godari bikin. لچلومین سالیادی قلمبازی پازی تباخ ده سری رز و نوازش جبو همو شهیدانی رگای آزادی ده دنوینم. لچلومین سالیادی او ججنه ده واتا ججن جانوی گلی کردو تقینی فیشکی یکم بر به مشکی داگیر کران و همو فاشیستان او ججنه لگلی کردو لتواوی گلانی ایران و هر وها لا همو او زندانی سیاسیانی شورشی جنجیان آزادی و بتایبت خانواده شهیدان
و هم او کسانی در رگای آزادی و سوسیالیزم دا تکوشان دکن پیروز دکن اما بلند دین بوان زویانه دگل آزادی سروکمن دگل ایوی خوشویست لناو کردستان که آزاد ده او ججنه پیروز دکن اما بلند دین بروحی برخودانی گریل آزادکانی کردستان که استاکانه لچپرکانی شر لزاب آواشین متینا و باشوری کردستان دا به همو جان و وجودی خوان تکوشان دکن با آزادی ریبرمن دگل ایوی خوشویز لناو کردستان که آزاد ده او ججنه پیروز دکن بجی ریبرا پو بجی شرمه آزادیه بجی برخودانی گریلا بجی کرد و کردستان لباکوری کردستان لسر بانگا ریبرا پو جوین انگل بردوام دکه لسر بانگا اشتو جواکا دموکراتیک یا ریبرا پو دناو جواک دنی قش دوام دکه جبو گل جبشتاری پیواشوی ببه دم پارتی DPP و تیجا جوین انگل داردخه دوی چارچوی ده لگلک ناوندن کردستان و ترکیه جوین هاتن پیکانین دوی چارچوی ده لناوچه آمد بیسمیله جوین هاتا دارخستن بسدان کس بشتاری جوینه بو ده جوین ده بانگا ریبرا پو آواکنا کومینه هاتن نقاش کرن گل دیار کرد و دمک بری demek ki duxwazin rêbera po bibînin û bibihîsin li Şirnexê li gundekî Melê bi beşdariya gelek kesan civîn hat darxistin di civînê de polîtikeyên dewletê yên botanê hatin rexnekirin û banga gavavîtina hat kirin li navçe reha cûnê jî bi beşdariya dihan kesî civîn pêkat gel banga rêbera po silavkir û diyar kir ku ev heya dawî li cem biryarên rêber apo ne her wa gel daxwaza ya dîtina rêbera po jî anî ziman li Sêrtê jî li taxa navenda ya Alan li navçeya Misirç û dihê sê civînên cuda hatine darxistin di civînan de bahsa perspektîfên rêberapoyên veguhertina hatine kirin her wiha rê û rêbazên avakina civaka demokratîk hatine xweş kirin gel li ser pêvajoya heyî jî diyar kir ku divê demil dez rêberapo azad bibe li Batmanê jî li navçe Hezo li gundên Zengoviyê û Beyîkê civîn hatine darxistin li vir nûnerên gel agahî Devir nûnerên gel agahî dan gel jî derbarê helwesta dewletê de fikarên xwanî ziman li Mêrdînê jî di heman çarçovê de li navçe Şemrex Merserd û Stêvrê civîn hatine darxistin gel li vir jî fikarên xwanî ziman û gotin baweriya me bi dewletê na lê bi rêber apo heye ne tenê li Kurdistanê li gelek bajarên Tirkiye jî banga dîrokiya rêberapo civînan gel têne darxistin li Edenê bi beşdariya sedan kesî li navçe Ceyhanê civîn hatine darxistin gel li vir bank li dewletê kir ku li gor rihê banga rêberapo gavên şember bavêje Endamên destê rêveberiya navendiya Dem Partiyê ji bo nirxandina rêveçûna pêvajoya Aştî û Civaka Demokratîk li hev kom bû civîna li navenda giştiya partiyê bi serokatiya hevserokên giştî Tuncer Bakırhan Tülay Hatîmoğulları tê li darxistin di civînê de her wiha li gel bûyerên li cîhanê û rojhilata navîn rêgeşeya navbera İran û İsraîlê û bûyerên siyasî li Sûriyê jî wê were nirxandin di civînê de wê bi taybetî têcita li ser rêberapo û peyamên rêberapo bêne nîqaş kirin bûyerên têkildarî pêvajoya Aştî û Civaka Demokratîk ve rojeva serekeya civînê be di civînê de her wiha ve komisyona ku tê payîn li meclîsê ava bibe bê nirxandin her wiha ve bê nîqaşkirin ku di nava heyeta bi rêber apo re hevdîtine bike kî cih bigere xeleka din a rojevê jî ve hevdîtina heyeta Dem Partiya İmraliyê bi serok komarê AKP'yî Tayyip Erdoğan serokê giştiyê MHP Devlet Bahçeli û serokê giştiyê CHP Özgür Özel be tê payîn ku têkildarî hevdîtina wê nexşeriyek bê amade kirin Doktor Alan Nori Talabani banga Aştî û Civaka Demokratîk û pêvajoya ku piştî wê hatiye destpêkirin nirxand Doktor Alan Nori Talabani diyar kir ku pêvajoya hatiye destpêkirin ji bo hemû Kurdan girîng e û wiha doman em pêvajoya Aştî ji nêz ve dişopînin ev pêvajo ve ji bo Kurdistan û Tirkiye gelek baş be Birêz Abdullah Öcalan ji bo şer bi dawî ve gavek avêt piştî bangê helwesta Kurdan zelal bû Kurdan gotin em ji bo Aştî amade ne lê hikûmeta Tirkiye hîna ji gav navêtiye Doktor Alan Nori Talabani dest şankir ku ji bo avakirina Aştî û Civaka Demokratîk zemîna qanûnî û hukûqî giring e derheqê yekîtiya gelê Kurd tê jî Doktor Alan Nori Talabani ev nirxandin kir em hemû Kurdin di parçeyên cuda dijîn lê dema
tiştek neyini pekte bandor me hemuyan dike jiber veke yektiya kurdan gelek kiringe çare seriya pırskireka kurt ve jibu fedaiye ve jibu fedaya hemu kesibe bi salana şerheye jibu ev bidawi ve emji çidike ve sermileme eme biken jiber edi dem hatiye ku kurdem başur bakur ruşvat rojava da aramiye de bişin doktor ala nori talabani balk şanser tevli bunajinan ape vajuye udbeje dehemu serdemande jinan peşengi kiriye em dizanın ku çıkarjın tevli pevajuye açtiye ve benü encam ege avqazi paş böyle girtin jiber veke jin peşengi ve pevajuye diken Serukayî Hade İstanbul'e gut girtiye nexweş nikarin li benda îlonê cotmehê bin. Serukayî Hade İstanbul'ê jiyan tosun diyar kir ku divê ji bo berdana girtiyên nexweş de destgav bên avêtin û got jiyana girtiyên nexweş di Mettirsinîyê de ye. Jiyan tosun got girtiyên nexweş ji ber bahanê ewlehiyê û raporên siyasiyên a têke nayên berdan. Divê her du sedem ji holê werin rakirin û qanûn ji nû ve werin amadekirin. Jiyan tosun diyar kir ku derengxistina pêvajiyên de derman kirine êrişên di rîngan de kêmbûna xurêkê û her wiha rewşa girtiyên nexweş giran dike di her alî de gelek gilî hene jiyan tosun anî ziman ku hin girtî gava li ber mirinê netên berdan û got eger ew girtî ti qonaxeke zûtûr de werin berdan dibe ke ew bikaribin baş bên dermankirin û bikaribin bijîn yan jî ew ê di qonaxa dawiya nexweşiya xwe de bi malbat û hezkiriyên xwe re bijîn lê mixabin ev derfet nayê dayîn ev kes yek du hefte beriya mirina xwe tên berdan jiyan tosun herî dawî got em her hefte da xuyaniyan didin em raporên xwe raya giştî re eşkere dikin û dişînin wezareta dadê re em serdana girtîgehan dikin û çavdêriyan dikin ev ji bo me hassasiyeteke em dirûnişna fêde jî ji bo nexweşên ku em rewşa wan parve dikin başbûnê dibînin bêxemiya desthilatdariyê ya li hemberî girtiyên nexweş bûye sedema bêhêviyê nîqaş hene ku di îlûn û cotmehê de sererastkirineke qanûnî nû were çêkirin lê girtiyên nexweş nikarin heta îlûn û cotmehê li bendê bimînin divê demil dest girtiyên nexweş werin berdan Ruxen nedexe gut divê em ji bo azadiyê jinê û Îraneke demokratîk bareyên têkoşînê xwe mezin bikin. Ruken nexede got divê em ji bo azadiya jinê û Îraneke demokratîk bareyên têkoşîna xwe mezin bikin. Endama lijneya rêvebera kijarê Ruken nexede li ser şerê di navbera İsraîl û Îranê zexta navxweyiya rejîmê û têkoşîna jinan ji Ajansa Mezopotamyayê rakifî. Ruken nexede pêşî têkildarî şerê li herêmê Akifî û got şerê cîhanê yê sêyemîn ku bi êrişên li ser komara İslamê dest pê kir ketiye qonaxeke nû wêranî û êrişa ku ji ber şer di civak û xwezayê de çêbûye hîn bi tevahî nehatiye dîtin. Şer ji hêla gelek aliyan ve tê bi rêvebirin û bi rêbazên cuda berdewam dike. Ruken nexede îşaret bi tekoşîna pijak û kijarê jî dike û van tespîtan dike. Pijak 21 salin li Îranê û Rojhilatê Kurdistanê ji bo civakeke demokratîk tê dikoşe. Lê dewlet ji îradeya gel a bi serokatiya pijakê ditirse û bi her awayî hewil dide ku vê îradeyê bitepîsîne. Kijar jî 21 salin nûnertiya jin û civaka demokratîk dike. Kijar xwe bi jiyana komînal pênasê dike. Li Rojhilatê Kurdistanê jin ji ber hêza xwe ya rêxistinkerî her tim di hedefa rejîmê de ne. Lê em ji bo azadiya jinê û Îraneke demokratîk bereyên tekoşîna xwe mezin bikin. Endama lijneya rêvebira kijarê destnîşan kir ku gelê Îranê jî hewl dide bi jinên Kurd re jiyaneka azad bihevre bihûne û got di şoreşa jin jiyan azadî de jî yên ku bê rawestan tekoşiyan jin û cîwan bûn. Jinên Kurd li dijî rejîmê xwe bi rêxistin kirin û dibin pêşengiya kijarê de pergala xwe ava kirin. Jinên Kurd bi armanc û zanîna xwe şikil dan cîhanê. Ev ji bo desthilatê çavkaniyeke mezin a tirsê ye. Paradigmaya rêbera poya felsefeya jin jiyan azadî li ser sê rêgezên bingehîn hatiye ava kirin. Ev sê rêgezên bingehîn azadiya jinan, demokratîkirina civakê û ekolojiyê ne. Ger jin azad bibin, kesên azad dê bigihin.
گر یکتیا جن و میران وره آوا کرن ده جواکا که دموکراتیک و خوازایی وره آوا کرن. هر کسی دیتیه که جن جیان آزادی نتنه دروشمه که چافکانیا و گوهرین برخودان و باوریه. به وی فلسفه جن و میر خوناستکن راست و خلط جهفتین و قطاندن تکلی زلال دبن و جبو جیانک آزاد تکوشینک تیداین. دداویه ده روکن نخه ده وانپی امانده ده. هر کسی که لدورا رامان آزاد ریبرا پو بجه و دکاره سرکفتنه به دست بخه. شورش جن جیان آزادی شورش همو جیانه. هر جنک که خواه بریخستن دکه پیشنگا جواکا دموکراتیکه. جن هزا چاره سریه نه لهمبری پرچه بون تنیتی خزانی و کریزان. چاره سریه راستین ده فکر و فلسفه یا ریبر آپوده. Havasera gand ku ev pêşniyara navbên karan ji bo agirvesta İsraîlê re dinirxîne. Di daxuyanekê nivîskî de Hamasê got ku welatên navbên kar ji bo gihîştina agirvesteke bi İsraîlê re hewlên zêde didin. Di daxuyanê de hat gotin ku navbên kar hewl didin ku Kendalê di navbera de ji holê rakin û her watê diyarkirin ku li hevkirineke çarçoveyê çêbibe û derveyeke û devreyeke ciddi ya danûstandinan dest pê bike. Hamasê diyar kir ku pêşniyarên navbên karan divê çarçoveyê de têne nirxandin û teqez kir ku ew bi hesteke berpirsiyarê ya bilind tevdigerin û şewrimendiyên netewî pêk tînin. Di daxuyanê de hat destşankirin ku armanc ew e ku li hevkirinek çêbibe ku vekişîna İsraîl û gihandina alîkariyên miroviyên lezgîn ji gelê Filîstîniyên li şerîda Xezayê mîsoger bike. Serokê Amerîkayê Donald Trump rangihat ku İsraîlê şertên agirvesta 6 roj li Xezayê qebûl kiriye. Trump destşankir ku Qeter û Misir ku navbênkariya danûstandinên agirvestê dikin dê pêşniyara dawî pêşkêşî Hamasê bikin. Bernameya nükleeriya İranê du salan hate derengxistin berdeke Pentagonê San Arel got li gorî nirxandinên servîsên îstixbaratê yên Wezareta Parastinê me bernameya wan herî kêm salek heta du salan derengxistiye. Parnell got em texmîn dikin ku bi qasî du salan hatiye derengxistin. Direktörê giştiyê Ajansa Enerjiya Atomiya Nav Neteweyê û AEA Raf Skoris got ji bo aqubeta stokên uranyuma dewlementkirî hîn bibe xwest serdana tesîsê nükleriyên hatine bombekirin bike. Lêbelê Îranê ev daxwaz red kir. Raul Goris jî diyar kir ku İran xwedî wê kapasiteya teknîkî ye ku di nava çend mehan de dikare carekê din dest bi dewlementkirina uranyumê bike. Belê gotan jemen û çênî rû pêşkêşkirin ana xatirê we dem baş.